Selawolwazi kodwa uJesu mesefikile uzokhulula baningi abantu abahluphekayo ngokomthetho futhi abahlupheki kodwa bayahlupheka ngoba babanjwe amandla kaSathane kodwa uJesu uzobakhulula namhlanje uJesu uzokwenza insindiso yakhe kubantu bakhe uJesu namhlanje uzobonisa abantu abayibhubhitho abantu abangakubona ukhaya uJesu uzele bona namhlanje uthi wozani nina yini nina sisha lenkhatheleyo uthi mina ngizovumisa uJesu uzele yona kule ndawo uzokhulula abantu abathujiweyo uzokhulula abantu abahluphekayo nizoshumayela izandla nizoshumayela uJesu yena into ejotshele yona ukuthi ezokhulula ivangeli malifika lifika ngamadla kaNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu ukukholwa baselwane ukholwa biza ngobiza izwi kaNkulunkulu njengoba sila baselwane njengoba sila odikona kule ndawo bayalizwa izwi kaNkulunkulu ibasikile ndawo uNkulunkulu uzokhulula uzonyakazisa zonke izinto ey'kade zaboshwa uNkulunkulu mefika uzokhulula uNkulunkulu khona abantu azobakhulula kule ndawo uNkulunkulu khona abantu azobavula amehlo uNkulunkulu bonke abathujiweyo endaweni zobumnyama abantu abalala ebusuku kodwa uJesu uzokhulula abantu bakhe nasihlalo sikaNkulunkulu uhlelo somisa uNkulunkulu uthezene nabamngemali ozani nizodla nizothenga haleluya ngoba iwayini sezilini selifikile kule ndawo iwayini lezini selifikile kule ndawo abanye abazalwane kuzohamba semali abanye msuka balali abanye babikela amasuku kumnyama bathi sesifikile leso sikhathi sokuthi bangalali abanye bafuyeseni babebekele imizimba yonke abadalwane abanye balala ney'lwane balala nemoya bangayazi kodwa uJesu laba bakhulu bathukiwe amandla kumnyama uJesu uzobakhulula ngisho imani zokuJesu uyele namandla uthi nikiwe amandla ezulwini nasemhlabeni okhulula emhlabeni kuyakhulula ezulwini abazalwane wozani kuye sondelani ngesibindi lisizwe kaNkulunkulu wakhuluma lawo mazwi bamdonsa uJesu bamdonsa bambhekiseleni bafuna ukuqeda ngempilo yakhe ngifuna ukusho ukuthi njengoba sila uSathane akathokozile njengoba sila amadimoni kule ndawo athokozile njengoba sila banika abantu ekuthiwa bafa ngoshukela kuthiwa la ikhaya sonke sifa ngoshukela amadimoni lawo abaphabathi uJesu uzonikhulula kuzona lezo zizwe uJesu lethu ukhanya uJesu lethu ukuphilisa wozani mina nonke mina nsindwayo uJesu uzonikhulula nanka amandla nanka impiso nanka uJesu uthi wozani usafikile hayi nanku uJesu namhlanje nanku uJesu athi nabo athi encwadini yamaHebheru chapter 4 athi nabo bashukela lelizwe nathi esazalona kodwa zange libasize ngoba bahlanganisanga nokukholwa lelizwe bazalwane nathi sahlinezwa lona kodwa lasiza basahlanganisa nokukholwa yosa ngokukholwa nabi umsindisi entabeni ufikele impilo yakho nabi umsindisi uzokhulula abantu nabi umsindisi uzokhulula abantu sibonile ingane zathi fika kwemetriki zakala kwathiwa hayibo funeka zothwasa
abantu amandla bomnyama uzongikhulula uJesu uthi wazami sizophumelela kuze izophumelela kuze izophumelela kuze izophumelela kuze akhuphulele kwayo izophumelela uJesu usefikile lesiprofetho waprofetha ngaso leprofetho sefika isikhathi sokuthi sifezakale sasifezakele impilo yomnarayo bazalwane uJesu udetshela into eyodwa uzokhulula uzolungisa zonke izinto ekathiwa yimiphi uJesu uzolungisa lezo zinto uthi phela woza kuye ngoba uyena indlela uyena iqiniso futhi uyena isango mawuza kuye umvuma nje ngenhliziyo ukholwa uvuma ukuthi uJesu inkosi yamakhosi wena uthengela kuye woza thina yasibiza nokuthi phingaphi kodwa mayiza kuJesu uJesu anazo zibovu zinjalo uthi mina ngiyamthethelela haleluya akafika kubiza ukuthi wena wabulala isibanibani wena wakhatha isibanibani kodwa mawufika kuye ufika kuthethelele ayilahlelwa nje lokhohlwa akaphinda kukhombise mina mangangenza bibi ngafika ngibalele ukuthi wake wangona nalamhlanje sangona kodwa wangifunani kodwa mawuza kuJesu uJesu akakubaleli iziphatheko zakho azikho izono ezingathethelela kuye wothalatha woza kuJesu wobulala woza kuJesu haleluya uyaziwa endaweni ukuthi uyimpenge lutho kodwa mawufika kuJesu uthola igama elisha wozani bonke wozani kuJesu athi ehlabele nayo ngeza kuJesu ngiyimanekimile vele wangithatha kwemisebenzi angiphanisela phezulu wozani nginineleke ungazivume kufike iy'nsuku zakho zokugcina ungazananga noJesu ungazifike iy'nsuku zakho zokugcina ungazananga noJesu woza kuJesu yena esiya ngayo kubaba yena esingena ngayo ezulwini yena yisango haleluya uthi abantwana uma nona azinini nomeli uJesu Kristu inkosi yamakhosi izini idwala laphakade isifiswa yethu uzafuna ngathi-ke ikanye zokufa imatheba yakhawuleza usekhona uyagijima ugijimele ekhaya lakho ugijimele ey'nkingeni zakho ugijimele emsebenzini wozani kuJesu uyena uthina uJesu usahlele ehlalweni somusa ubiza bonke abantu abonile ubiza bonke abantu abanye bagcina bengena kuy'dakamizwa ngenxa yokuthi bafebe babone ukuthi iy'mpilo zabo y'phelile kodwa uma befika kuJesu uJesu ufika kukhulule nakubona libotshana mafika kuJesu nakubona logo uyakhulula bazalwane uJesu yena yedwa ikhambi haleluya bazalwane masingaphakamisa uJesu nje uthi uma ningiphakamisa uthi mina ngiyabadonsa asibizeni nakulibandla kodwa sibizele emuseni wasezulwini umusa la uze kuJesu uyena ophila uyena ngamandla uyena uyikhambi lazi nezinto zakwakho wena ikhaya lakho lihlangahlangene uJesu umemele ekhaya lakho uyena yokuphilisa uyena impendulo wozani mina nonke esizwayo ngiyakukhulisa
siyathandaza. Sithandaza nabasemakhaya, sithandaza nabana bonke abafuna uJesu abasondela kuye. Unkulunkulu senzele ubuhle, basenzele into enhle, basihambele uNkulunkulu, basihambele uNkulunkulu nakomgqibelo. Abanye bafuna ukuyofihla, kodwa uNkulunkulu thina saphila. Usasinikile ithemba, usasinikile ithemba ukuthi nathi sisangaphila. Make waqinisa inhliziyo yakho, kuzokwenzeka kusasa ife sifike sishumayela emngcwabeni wakho, abangani bakho baphenduke. Ngifuna ukutshela into eyodwa, namsisi ungavumi ukuphile, namsisi ungavumi ukuthi uphile, namsisi ungavumi ukuthi uphile, namsisi ungavumi. Ngiyacela mntaka baba, ungavumi, namsisi uphile. Nasi isitha siyakuthulisa, nasi isitha siyakuthulisa, nasi isitha siyakuthulisa. Ungavumi namsisi, ungavumi namsisi. Ngiyalotshwa emazulwini, kulotshwa ngalomzuzu uNkulunkulu usayibhekile wayibona impilo yakho, wabona ukuthi wena uyakudinga, uyamenywa ekhanda, ubiziwe ekhanda, ubiziwe nawe ungenalutho, ubiziwe ekhaya uyamenywa. Ebusuku kokudlula mzuzu uJesu ugcotshiwe, ugcotshile ukukhulula abantu. uJesu ugcotshiwe, ugcotshile ubuvezulu ukuthi babone abayimpumputhe ukuthi ayikho enye insindiso. Insindiso imile ngomuntu uKristu Jesu, inkosi yamakhosi, uyona ensindiso yethu. Sesiyathandaza ebusuku mntaka baba, la ukhona awenza isinqumo ngempilo yakho, awenza isinqumo ngempilo yakho. La ukhona noma ungaguqa uphakamisa izandla zakho, bawufuna uJesu nje ebusuku, noma ungaguqa la ukhona uphakamisa izandla zakho, vele kumnyama ungagijimela ndiko, gijimela kamereni uyophakamisa izandla zakho. Sinikela ukuphefumula wakho kusimakade, uyena simethembile ngempilo yakho, uyena simethembile ngekhaya lakho, uyena simethembile ngey'ngane zakho, uyena simethembile ngomyeni wakho. Uyabona lo hamba angabuyi yena, uJesu simthembile ngempilo yomyeni wakho. Angabona ngathi kuwumusa nje ukuthi uyabuya ekhaya, yikho into eyenzekile, kodwa ngalo mzuzu mama senzele wangena inhlanhla ekhaya, wangena isimakade ekhaya, wangena izilo ekhaya. Likhe lahamba ngezinyawo, lihamba libetha imlilo. Iy'godlo zesathane njengamanje ziyanyakaza, ziyanyakaza, ziyanyakaza. Amadimoni ayabaleka, otikolosho bayabaleka, abathakathi basengxakini bayatatazela, ngoba izulu likhona manje, ngoba izulu selikhona liphakeme kule ndawo yakithi eNkobomboneni. Silethe uJesu, yena owayiphendula ey'ngane zethu, uyena uJesu omkhulu ley'mpilo zethu, uyena uJesu. Manje sathatha isinqumo sathi uJesu yamema ekhaya lami, uJesu impendulo, uJesu impendulo, uJesu impendulo. Sathandaza kufika iCovid, sasinaso edlule, kodwa ngamandla kasimakade sadlula. Nakule ndawo ziningi inkinga esinazo, kodwa uJesu uyena simthembile, uJesu uyena ikhambi, uJesu iy'ngane zethu ziyafunda, akukho okubuhlungayo ngazo, kodwa uJesu uyena impendulo. uJesu, uJesu uyena impendulo. Sesithandaza wena sekhaya, phakamisa izandla zakho. Wena ufuna ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, phakamisa izandla zakho ekhaya, phakamisa izandla zakho ekhaya. Kuyokusiza ngani ukusiza abangani bonke, kodwa egcineni ulahlekelwa ukuphila kwakho. Yini oyikhipha ibe yihlengo sokuphila kwakho.
yini into oyikhipha ibe hlengo sempilo yakho. Kodwa nangu uJesu wala sinethuba. Nangu uJesu abazali bakho noma bangathulisa. Ibona yini yobaveza uNkulunkulu. Uthi ibona labo babenqabela, ibona labo bayisabisa, yilabo babuthi ungayamukeli lento ngoba lethe amadimoni ufuna ukusho ukuthi alikho idimoni nakugibela inye idimoni kodwa umsindisi yena onamandla. Uzokhulula abantu, uzokhulula abantu, uzokhulula abantu, uzokhulula abantu, uzokhulula abantu. Babshanga ngidedele egameni likaJesu. Besaphamisile izandla emakhaya, besaphamisile izandla emakhaya, babshanga seza ngaphambili. Uzothandaza nabo. Ungasavimi isitha, ungasavimi isitha, ungasavimi isitha, ungasavimi. Lemzuzu ingakudluli, lemzuzu ingakudluli. Umzuzu nawo uJesu. Asiphakamiseni izandla zethu, sesiphakamisele kuKristu. Elithizwi likaNkulunkulu babusisiwe abathemba labo likuJehova. Angazi wena lapha ekhaya uthembeni uma ungenayo uJesu. Sizothandaza manje, sizothandaza. Angazi ukuthi yini lekuxakile, ikuphi lokugula abathe udokotela kulapheki. Kodwa namhlanje ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uJesu ulapha zonke izifo. Kodwa namhlanje ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uJesu akukho angakwazi ukwenza. Sonke sibheke phezulu, sithandaza Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu siyathandaza endaweni yaseKhobongwaneni. Baba wethu engcwele siyaqonda ukuthi sithunywe nguwe ukuba sizomemezela ukuphila okuphakade, ukuphila okuchithimayo. Baba wethu engcwele nabo abantwana bakho bayabhubha isono. Baba wethu engcwele abanye uNkulunkulu engcwele amadimoni ababophile uNkulunkulu wethu abaphumeleli uNkulunkulu engcwele. Abanye Baba wethu engcwele sabayizigila zama-drugs. Baba wethu engcwele, Baba siyathandaza uNkulunkulu wethu, siyathandaza uNkulunkulu ophilayo. Abanye bayizigila zokugula. Baba wethu engcwele siyathandaza wena othe asikho isimo uNkulunkulu wena sikwehlulayo. Baba siyathandaza nakuloya mzalwane uNkulunkulu engcwele esebathe udokotela ngeke aphile. Baba siyathandaza wena uNkulunkulu ophilisa abantwana bakho. Baba siyathandaza ngendlela khona inhlupheko uNkulunkulu engcwele sebeshilo bathi ngeke uze kuphumelele muntu. Baba siyathandaza ngoba wena uNkulunkulu ophumelelisa abantu. Baba siyathandaza, Baba siyathandaza, sithembile wena njengoNkulunkulu ukuthi kule ndawo yaseKhobongwaneni namhlanje uzoqala la new chapter. Baba uzoqala ukusho kungakaze kwenzeke, even emadala Judeni akukaze kwenzeke. Baba sikubonile wena uNkulunkulu uhlangana nowesifazane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, wathi akaphuzisa amanzi, wathi yena impela umSamariya nomJudiya abadlelani, wathi kubo bewazi ukuthi bani lo ocela kuwa amanzi bawuzocela kuye. Baba siyabonga ukuthi abantwana bakho bazocela kuye ukuphila okuphuthumayo. Baba siyabonga abanye bayabongela njengenkosi nomsindisi besemakhaya. Baba siyabonga ukuthi lesiphumo abasenzayo wabesenza bebodwa, kodwa emazulwini siyabonakala, emazulwini siyabonakala egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga ukuthi uyabakhulula egameni elinamandla. Baba siyabonga ukuthi uyabhala incwadi yabo. Baba wethu engcwele egameni likaJesu amagama abayalotshwa uNkulunkulu omuhle egameni elinamandla. Baba siyabonga, Baba sibongile, sibonga nokuba nomzuzu nawe kule ndawo. Baba sibonga ukuthi lo mlilo sibase namhlanje sophinde ucime. Baba wethu engcwele noma ngabe uyacima ivini umlotha, Baba wethu engcwele uyafakaza ukuthi sike sama kule ndawo samemezela ukuthi uJesu yena ophilisayo, uJesu yena okhulula abantu. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ngegama likaJesu.
Ngegama likaJesu. Thank you Lord. Siyabonga